O te mana o foi ia maletele o pisinisi whapea o lo whai. So, na o mana o ilo ma whau whaale tangata whai pisinisi. Ia unique se mea o te whaia. O tangata foi la na o filfilia mai ia. Ma o tamu whai whawhainga luenga. Ia mai ni tangata ele to mai, ia lelele quality e afoi. O mena te whaia pe o le suisui. Ia sawele leila na suisui. Ia ese toinga suisui e pe tau na whaatau nuu. Ia pe o le tūlea sa o wawai ai o se tangata e le lona mawhauwhau matu mama o le tangata e te lele to mai e lua sui tu ai ngā patterns ese wa o le isi kilea o le pisinisia a le tele ni patterns e mawhaiona ia suia ia e le tele ni customers e maua ia o pe o tuenga tanga sui le sa o wawai ai e whapena fo ila i le au wali i o le au wali i le i sa o le mawhauwhau lawa ia tia o le sama whaiwhainga luenga ia nai tamaiti fo ia i le o ieininga luenga ai sa o wawai i tamaiti sa o onga mai le sa ele experience le vali ia ma le tusiata ai o le tuale na o wawai o le sama whaiwhainga luenga o nei mo i lava o tuenga pisinisi ma tuenga nga luenga ia e le tele ni Samoa ia pe sa o wawai lava le sama whaiwhainga luenga nei whanau ia po nei tuanga nei tifo ia o le telo la whainga luenga vali ia ma la tusiata nei le iai o whaawo lava si o tuanga nei mai le aonga ia manai tangata masani lava so ole e close for ile mato le mato relationship o mato masani tele lava na mai fai mai le fale ia o na o tanga fle fa fainga luenga ia e so sani foi o la so ainga manai e sere manai o le tulanga e pe ona e foi lo mafofunga mesela le sile vaenga le fa tau o temini o le va no e mo waina nga luenga mesena i alo mafana ale la manai o le ma o mai ile tato pisinisi nei e fai ona fam tala wa uma ia atina e tonu i o sila fia la tonu wa uma vaenga o fa sui ia manisi vaenga o lo fa tino uma tonu la tina ni atonu tau for sila fia antonu o ese sofia su ese me vanese fatangata poseata ia po e foi se sofia tusi sonata mesela la sautina ia atonu ese foi tau ole wa uma pisinisi le tonu atina ele tonu la pisinisi nei va mo o melo mato fire o product po services e mato te fire o le iso se tu nga design lava o le sui o le more carvings e pena silafia ia o carvings ia o fatangata po ni mamanu ia e le lunga lau papa ma bane lau papa ma la au o isi meo mato faia me tau lima o ie tonga o ie vai ie malo le ini o ato la langa o lau la langa o isi meo mato faia o canvases po drawings e lunga o le canvasa e mawhaiona tusi so se tu inga ata lava po ni wha upunga e mawhaiona mato tusi ata portraits po ata tangata e tusi lunga o canvases o tele lava mato clients customers o mai talasanga mai ni ata tangata e tusi e mawhaiona mato whatino ina vaenga na o le tulanga le mawhaiona o sau nuanga o ani whaafita uli o lofi anga i te mini ia o whaafita uli te lea ma o le au whainga luenga ia e tuainga ia mo sila fia foi o tuainga pisinisi la i ti whaapea e pe e wha le anu te le e whainga pulea kanga kalkeimi e whainga luenga ai e le pe o pisinisi la po a fia mana o e livi mai linga luenga e tusi whaleile talsanga whalei avel talsanga e no fo mai linga luenga ia pe o whaafenga tāna ia tia o le tamo whaia deal ma le au whainga luenga ia o le isi whaafita uli o loo taimi ia ma le silafia o pe o au le raninga le pisinisi ia o te whainga luenga o le foi o te aonga ia ma le whiangai foi mata alonga
Ia so ole tele o taimi alu le ngaluenga ole a o alu le ngaluenga e mafa mai lo mafa fa i le pisinisi ia e taimi wala awa tu ai lo fa ngaluenga e me o mana o mia ia o le ole lava ka ko vali le ole lava ka ko ie e le oka le fa fose e mai ia peo fa fita alu le mato pisinisi ia ole o wa no ia wae e ia e mi pe wa wenga fa ma oka a tangata ia o e tau lava lana o walu fa tau mai e fitau i ma request a tangata e fai mai ia o bali fo e pe o te iloa io mol pisinisi lai ta pe se fel tu pe a e pe yo awe e iloa o te ale fa tau mai bali e iloa mai le vale tau ngo fie ma le ona budget ia ma mai le vale le ile ngata ni tau ngo fie a tau ngo fie fo ia le anga ia ele fitau ia pe o te ale vava ai le vali ma ie au mai ia pe ole o isi taini o lo te fe ngai ma o vasenga ia ai tau fai me lava se taini fa vasenga ma taini sinisi ia fitau i ma o customers o le si fa fitau li tele lava lo nga fa mato o le lockdown pe wa to ititi ia mato customers mai fafo o tele na fai ole tuai o kai ave o nei fu ai lunga o schedules o vaa ia malitanga ta fo o shipping cost ia o le ia male tama faile o na talo lava lockdown pe o tama fai ti ngale fenga tai te au ai pe o tama fai lava ki liva ia oka tangata i o lato mota pe afa pe no fola tala tele taulanga ia pe tama fai arrange se location i tele taulanga ma to te fitau ai pe o afianga o mai o le lockdown wa ia o le tama fai lava e fai ia ni awala fa fai ngofie mo au ma fa fai ngofie mo mato customers ma fa fai ngofie mo mato au fai ngaluenga ia fitau i tain o le si foi fa fitau i na o ka foi ia tangata o mato customers ia e fai mai le oka o le PC e pe ia o ka fa fose i foi ia e mai ni oka fa pe fai mai name na mi tai au vai mana o le mana o mia le tai me fa amango ai asa le oka e mana o mia po le fai ungal vai asuni ia e tele na over ile au fai ngaluenga tau mo fai e mitia ia oka ia lava le tai me mango ia na fatu akiliva le ia o le sina fa fitau ia tau mo fai lai e fa fai ngaluenga over le au fai ngaluenga ia ai totongi ia e alo e fo ile tupe o le mata watu ia ele ngata fai ngaluenga a onga business fa feonai e fetu na inga le ale tu inga metotia le te fa nganga ba no po se si foi tu plan talu ale le tu business tu le ale na fa ma va ngal ben asa fa business fe mai lo to tele le te fa ati no le tu inga ati na e o fa ta simba ngal ben tu mo le pe ona ta o mo le soi fuanga nei ele o to e fai ngo fi o le vava ai lava male lo fai i matua male ainga no e peo i le au mai le malo si anga e tia u e fati no mai nei me uma singane le lava mai nga luenga tamfai ia fatau no uma foi fofuanga le o pisimisi ia e fisosoani ai wai o le fisosoani tele so matua ainga o matua pisimisi ia e fainga tai te au na tu le pisimisi o na ile ngata ile tupe maua e fisosoani le matua ainga ia ai pe o le tale ni le si o tuangani o le o te tamu whaila vai wha au o tuainga tale ni whapea e se le unique fo ilea mai e le ta atele so pe ma fanga le ta o te nau e fa wa e pe le pisinisi e o te tama fai fa wa le ma fa so fo i ma fa i loi tangata i ta le ni a so tonga ni fa mani i nai fo i ele li ia o e pe o le motivale te o le so so ni so a inga ia ma ele ma fai fo na o tu ala unga luenga o le ngaluenga fo i o le si so so ni tele le so mato a inga
ia male aonga o le tamawhai lava e whalau tele le to mai wa e pe o lo fio le ai o le whapisinisi o le tamawhai lava e whalau tele le malama ma le to mai mea tau pisinisi ia isosoani fo i le ngaluenga ia ai pe o le tali ale o lo whapsili o le malusi angale e tia o le o lo ainga o le tamawhai isosoani e atia ia nei pisinisi la itia manemi uma la ngaluenga ma onga o le tamawhai isosoani sa ili manuia mo nei o matua ma se matua ainga ai me se o le sera pinga o se lumana e manuia e le mona o ia e mona o siblings la iti me le ngasawe pa ise me alo fa so le mole sa tina ale ma ria fule ki va e koi ele la faisi malong o tato programa a wole ndi Malili a to tari umai ya on the fa wa wina le fa tatando sunga ya kana ya ba be volta mai ta ya perka a le um ko ipolonga lo ma fa pe avise me alo fa mari kinga pe ya pure ya la ula wa me alo mo oele fai fatoanga wa ile lava sa sabao vele vao se awa e te popole su mai le falo lo fatoanga e maua ile fesoso ani mo oe ya olo maua tato vela au isisi olo maua tato vela au stina titi tasilita limalita na ko olea ya lo mo foi tato wanda a polisi to la situation ya ale tasilita ya male limalita ya ama olo mo foi ya wait ama le tato was fulita ole vela au situaso ai na idea olo mo le tato tasilita limalita ale was fulita ai awani nalo yati olo fo ngata to pemita e fata wa litato vela tasiaso ai awale po olo mo mo ka ko fanga vaulile tamma solo oi tamma lele mo oele fai fatoanga manatua afe mai nei lo ele falo lo fatoanga e vai tele funga lei masale lo longa ile motu tele se la fai mo mana onga tau fai fatoanga o yai foile matu au nanga shopping online Samoa Market Maua app Facebook mala Instagram awani ngalo yati ole ando noi o lo fatoanga o mo tu fa lo fai na filinga maua mata tu pasika lei mo nisi fa mtalanga bala au mai le telefoni ele to tari wa tato programa a wole ni Malili ya ore pe ya ka wa ka kopia ku se ofo lo ma ku wa fu la ko so la tu yo le toi fa wa windu fa tatano o so ya kan e va pe volta mai ta berka ya minisi ba ngole business poliatina ya ore a mai mo e tato wa tunu ia o lea ua mona e tala uma vaenga uma o le amatanga ai me se o le tau whaavaina o le nei pisinisi ma le nia tina ai mai lona amatanga ia ai me se o le tau fatuina e ui le vai o le tamao ai ia ai tolo pulo i le loto sa e whaatino i me uma nato fo ia ua no fo fale le whaafonga anga Samoa le whaamtala ino le atina ta se mai le lisi vaenga taua pe ka whamule se e whaamatalau ili a ta amata vaenga mai le anga ile tasi se vaenga lo anga ile atina ta amata mai susu wai tu ai ngā la e le mwhai ona su ia au le afo ile umi e mwhai ona utu whaatino ai ia au afo inisi ia poni oka poni toninga o mwhai ona whaatino ia e pe oni nei matanti ana le mwhai ona whaatu e pisinisi ia meseo le whaitau mau o le anga i whafonisi o vaenga o le atina Fene tala no vaenga le tu o le fasusu fa mul. Ia
Whaftai mo le wanoa o le matou whale sui e so se tu ai ngā pattern lava e mawhai ona sui mai dresses o puletasi so se tu ai ngā pattern fo e whinangalo ai ia tama i tai matina i o latou i pattern o latou puletasi e mawhai lava ona sui o futino o afu i o fui scalia le au inkia pe o le tele o matou customers wai ai e mai ese tu ainga o pe o mai tau foi le tele matou customers e mai au mai wai ese pattern o mono fai ese isi e le fi mana wai e mana fai ese me ese ai ia o le ale tu ainga talo sanga tu mai ma fai lava na matou fatinoina ia o e fai tanga o lase so se tu ainga pattern lava me fai na matou suia o le tele o matou o su inga o matou faia ia to ninga faia onga o ofisa o auta alo i wai e le ngata na su ia lo lomi fo ia o tele o matou customers wai ai o to ninga o ofisa ma onga o le tele fa matou customers e mai fafo o matou o fai ona matou sapala ia la i tangata mai New Zealand o Australia o Fiji o America to elau pe o le mamau le o ila matou au nanga a wale asa tau matou o lono winga e te lele vai nga ya nga i ko le sa tau ma fo ne fe se me alo fa ma se o solo corset ale la te longo winga ka inga i a ko asu i o foko inga na i longo winga e fo la e fo le tau lungo le i ma le su inga su e mana ya o le vai nga tau peka o le vele o le vani manu fatangata ia mata por kavi e fene sa no vai nga nem fala o tele fa fonga nga sa mo le se vai nga tau o nai au fainga luenga ia la tu fatino fa mo o carving se toinga carving so matou faia o le tele matou carving so fai o lau papa tu pese tele talo sanga mai au lotu ma fai fe au i o nisi foi o lato e fa me alo fai ia lato au lotu ia o lau papa tu pese o me te fale ia bo pose po ni funga la au po ni ata ni lau la au mo fai na bani i lau papa mala au ia o lau papa e lei foi mo fai foi no matou mo fai no matou mai le lau papa ta ile le mo isi foi tanga ta fai pisinisi le au fai pisinisi le mai i ta tuai ala tou lau papa ia o le au vaenga o le tele matou carving se tele lava na fai se o tuangania i nei ia ai no malanga i New Zealand o le lana a matsailona o whaafainga luenga ia tamaitia po o ana classmates fo i mana whaawo ia o peo nei tamaitia lewa o tamawhai au mai sonu i whaawo ua le nga luenga se o tuanganea ia o tamaitia so se tuenga carving fo i mawhai ona lato whaia e mai ele request mai ale tangata i lana design e whai mao mai le ata i ona matou taale ai i patterns foi ma design lo talo sanga mai ai o le si vanga ta o le wa malanga se tuangan ai pe ta o foi le yo na tamati te mai le ngata mo ngal wing e ai pe o le ai ma fana i to ma futanga ma se tuangan e wa ana fa o ye o to ma futa i ni te ia pe o le anga laval na o le tam fai lava fa wa usana tale ni ia o le vava ai atu fo ia inga luenga fa atino anai tamaiti ia e mana tua pe ala matou mafutanga a was temi mo le o matou vala ai fa pe ia e pe o le anga fo ile ia ia e pe o se matou a inga mana omia e lima vai mana omia le se le ni mafsosani ma se matou a inga e pe o le anga fo ile ia o fa wa ona e au mai tamaiti ni fa fainga luenga ia e fesoasoani foi i o latou aiga ma fa'auauai foi o latou taleni ia wai o tamaiti lelei taleni ae e le o fa'aoga pe o le mele lena tamafai au mai nei isi vaega le fa'afaigaluega i tamafai fa'aoga lo latou taleni tusala o vaega le faia le kavi e lei tusia mata so se tuaiga ata e fia le tau le avei ia le lau papa le apese
ole lau papa pese e tele if wai fu ala vale tau le tele male umi ole mafia fia ia ma design e tu ilunga ole lau papa ia wai e si tangata e mana o e playing nava ia o si tangata e talusanga mai e mana o e fai atu mani mea teu fo ia ilunga lau papa ma ia e fu ai lava la le tau ai pe ole mato standard price lava mole mato standard lau papa e masa na fai e tolu se lau 5 ia e mafai fo ina mato talusanga ia numero o pese mai tai palitusi ia e se foi lá na tau vai e na lau papa mato te providing ai e se lá vai fai lá vai tanga ia na numero o le si vai nga tele na talusanga mai tanga e vatu le lau papa tu pese e talusanga mai vatu ma le pusale tu o foi numero o pese ia so ese uma lá tau me e fu lá vai le i talusanga tu mai Anei. Ta se mai vai nga le lau ma ato. Ia ma le foi ma wai ma le e tonga. E vai. Ia se fam ta talal vai nga oi fo le nga fam man fa tino ngol vai nga ne. O mea tau lima o ia la vea i e tonga ma atola langa. Ia e peo se o tina lava e faia le e fatino ina ia vai nga ia e foi taimi ma e so ne ma o malo usola ititi ia ma tu ngane foi ma se utama e wai e tau faila langa o mal ma tau fale e le na o tini ma tama ita e faia e foi taimi a ngo fia lava ia se utama ma nei o tu ngane o so ni langa ia tonga lo mtua ia ai o ato la langa e o se utina la vai fai ia maleso soanya na yo te laiti ia lo so laiti ti malo tuanga ne laiti ti foi o lau ma isi me tau lima fa pea e tai mi o te alu o te saili ai i nei tangata fo itua se matou nu si vai ngale ele to mai ile langa o lau ma me fa pena ia o te alu tongi tupe ia ai fai mai la tonga luenga na o saulia fa atau ia o mafa fo ile fiso swani fo i nei tangata se matou nu itua ile la pito ma ia o vaenga na e me la langa ma me tau lima e o te alu saili mai e o kai fa atonu nei e nei tinaia mai se matou nu ia na fa atau le To tasi ala ofisili puka. Se tama ita isa moa e la ititi lo na soifua. Ua ia mawhai o na whaatino le atina tua ia o na mātua o lailo na ainga o le asa o whautuanga. A le asa o whaamalosi maisi. Tala whea unga le tato pokalami. Ma le tāpenanga le asao tina ele si tina la il to mai susu. E fotin tina la il to mai o le ele. A ele o yese pisi nisi fa apem fa un fatino ia a le o le langona fo ile o le fa vai vai ia o le langona o le fa pala pala ai mai sa fa malo se le ngata laitina au sa fa tuanga mota mai ta isa mo malava lai fa mo i o la to ai o le asa fa tuanga au le asa fa malo si au ia e ta wala tu tato pokalamini o le fa la e faftai mo le abandoa o le fautuanga lava ma le whamalo si au ia whaongata le ni mai le atua e lale a ngata to te mawai le malosi mata le ni ai le whaongaina ia o le mai tau lava le le toa tele o tatou o le lava e maua manuia i o tatou lima tatou lau ele ma lau whanua ai le o tatou tele o ngalulue tatou tele o whaongata tau le malosi ma tatou taini ia pawale o le fautuanga ia toa tele foi lau whaavai vai ma au pai ia o nao se fesoasoani atu lava ma se whaamalosi au atu fo ia lolofa i o tatou ainga whaongata le ni ma le malosi wa au mai ele atua tatou se whaongaina fesoasoani fo i o tatou ainga mo tatou matua o le soifuanga le nei ele whaingofie a le tingaina tele maua se mea ia au tatou iai fo i nei vai tau o le asau tina ia o le maua lava mea alofa mo le asau tina a whai wai au ngatai
Su ile a fai wa on sai su ia le ofo lo matua ia le mawa sina vanua toi titi lava tumu tato ia vanua manas o kala satina ia ele ngata fa funga sa ia ala wadi yo korsekam ta venga mongi matini la no leile o mai su ile ofo tina e fai lava voile me alo fai mo la sautina sa vanua te fa ftai pa anga ia meso o ilato uma lo lango ila pisinisi mala watina lava no nei mo le sa fafta ia ma sa fa manuanga mo le sautina ia le anga fafta lava ia matopa anga uma mato customers uma e fafta le tua ona auto ia wa analyse no foi auto ia ele manuia la mato pisinisi ia fafta la auto lango sua fafta I le alo fa foi male vai me foi e wa le telo o customer so mato fa wo ma nga ia e mole tela nga fa tsai male ile la auto ma fa me foi I sinete ni titi la titi ma nta fainga ia ai vele ni tu la mole tsai fa manu yanga le nei ia ma so mato ainga ai fa pelo ofenga wenga ia matopa anga uma lava ma Samoa atoa e whamanuia atu la sautina ia mawasa sautina fia ia malmanuia mai le tua whaftai. Mau ada offer. Asal kila. Ya e kusa fo ya wa ofu ya ko kinga so ko ofu pe ai si de ro ka ro fa ngofi na ngar Sabe ale mela ke fa ya ko oi de kinga ke ro amenga oi si o kinga era no foi. se vai de lá por fora ko ma ofu kama kinga ki de fu ke mo Ele se ofu mo ko ru. o ya Danga de so kinga. o yo fu mo kinga Yo lo for kinga mo o kinga wa la o kinga yo la isi. Pa fa de. so de si va ai po sa nga me so ke fa yeso o e kire ko sala mo so de yo vinga ku vai nga so ma nga ye fa so Ya. Wa ma ye fa so. o le mele sa o ku e amayang ya de si la nga me fa kamala yo e le ko uman mero fa kamala o pe aka o mai me nga wa kile nga e ai ni malili mai ai ni malili o lo sa o e alu e ka fa ma va ai solo me nga o de si de me nga e fa anongo na me me pekangi Ma ye fa so. O ko fa o lo me ko. yo va vai Kele. o le si me fa me peka ele ko nya le lu ai kala fu ele nga i making fai mari yo ba mai le ele me nga fa ya ko ma ku nga le o fa sa we ai pisin si ai ele le se kala. Fa uma ko a ver ko pe ya maki. ke ro de me o le nga fai peka po kala Ya. fai ele kinga a fu ai ele kilo kama kai kala voi Yo. e kolo pulo le fai nga fa kinga peka le vai mai de kinyo ye malo le ma ki kiva kau fai la o nga yo ma ya e kupu ma fo nga fai usala okupe anga lua le ai kala fua la isi ke masalo e ku blanga le le pising anga over ai kala fo a okupe nga ne fa me peka nga a makai Ele se kala. Me alo fa pe fu me alo fa de ka. O le se me ma de fa lo. Wa fa mai ka fai ngal do fa tsa. Ele lang. Yo o me dio. O le ngi me lang. le si ma fo nga ye de ko ma ka o fa nga e peka ka ring yang Ka de. wa pe sum tu nga ne le sa fa ye le ele au le si la me ka wa fa so peka ele nga peka e mang wien me le sa fa ye ele nga te mang wien nga au le fa e mang wien ma ku pulanga o le ku wa o isi fa wo sum tu nga de fa ye ma ru wa lu ya sum ko nga fa au nga yang fa wo la le fa wo pising
Au le sila me ka ua le whaasoa peka. A onga, whai ngā ruenga, koe whai mara pisingisi. I le kei me kasi. Anga o sisi, mo le vangkura onga, pe wha maa vai mara ngā ruenga, ai whai ngā pisingisi. Ya le maanga ia le kala, perka. Ia o ngia mea o. Ia waa ka wai e le kere o ngai, ule a venga o mawharenga. Ciao Lili. Ia mea le wha vai o mengi mea. Ia, e pe veo le, ke wa ai a kuni mako o kui o lasa. Moni mau. Le moni mau la le a perka ia, wha vai o mea o mea ngolo e lofa lea le iu, wha kiu ina. Maanga ia kere whaasoa, e le ngā kai ka ua mo oi. Ma oi le si ai ngiu Malili le nge o ka ua mo oi. O whanau kua kai le, e la langa ia, e le o usu eangi, ka langa ili, po ka. O le sila ngā me ka ua. O le fo ele le langa i e konga lea o. Fo e fe so songi le la langa ngore. Le i e fo ngale, i e sa. Ia o ke whea ko o ele sa ka leo ke iloa ngi. Nga ka o e sea marikori se ke le iloa la langa le ako le fo ele umu. Asit. E le o paulo fo ila fa le iloa la langa le ako sun. E le fo ila ulanga ako. O le singa me ka ua, me la taua. Ia, stau kongo ma la sao kinga. Ia. Ka ko kinga. Ia o ainga i le ka le sui e lei. Ia o ngofua. Ia. A fai o le fai nga fai pekai. Le kai. La iki. Nungo winga ka wela nga fai ka ko fai. A fai me peka. E fai le alofa. Vai me o mai lo alofa. Alofa i lo ainga. Alofa i o makua. Alofa i lo fanga. Ia ma e alofa i le aku. Ma e le se nga me o le alofa isi. Me e le alofa i le aku. E le o le pisa. Kau. Tau? Ia mawia ke le la sao. Yo. Ia le sao ki nga. O le mea pexi o via fia le ua mawali. Bau se sa poponga nga ba yas faftai falolo fatoanga. Kai wa. Pai nga winga ku ngi pokalan. O boy fo ni me alofa mo le sao ki nga. Ia a alon fo ia wode se o fo ki nga. Ia fai funga o fu o ki ngo pe a wode se o fo la sao ki. Tau. Tot. Ave kupel me nga de ave fua. Ia mera nga e mau. Wa sao e mana me nga o ile me nga so. Pai maki.